veliki salam i pozdrav dragi gledatelji. Evo nakon malo kraće pauze došli smo da opet obiđemo starine i napuštane kuće. Ovo je u blizini nas o kojima sam vam već govorio na jednom videu, pa pogledajte da vam donesem jedan još lijep video, pa pogledajte u nastavku dalje. Svi koji možete da se pretplatite na moj kanal Bosanski običaj, ja otko vam bio zahvalan na vašoj podršci. Jedan malo kraći video da vam donesem danas. Pozdrav za sve moje komentatore koji mi daju podršku, za lajkiće, komentare. Znači Raja, puno vam hvala na tome. Pa ćemo sad donesemo još malo ovdje gdje smo prošli put bili. Znači ićemo još do manje ispod, znači može dalje, ima još kuća. Prošli put smo do ovdje bili, Raja, pogledajte, milina, znači za odmah, za oči. Imamo ovdje usput, pogledajte, Raja, jako se pogledajte. Šumske jagode, znači ipak smo ih malo pronašli, makar na par mjesta. Evo pogledajte. Sad ćemo malo Raja dole spustiti se niže. Kao što možete pogledati, znači ovdje nekad bio tur za ovce. Nekad davno. Pogledajte. Raja, svi koji možete da se pretplatite na moj kanal, hvala vam unaprijed, znači pri tome mi dajte veliku podršku. A ovdje ima mora, rodio je da valja. Znači ovdje neko sjedi. Znači Raja, pogledajte direci, basamaki, kako ko kaže, znači sve starinsko. Pogledajte.
uski putić, kao što možete da vidite. Znači po starinskom sve. Raja, ovdje imamo znači štala šeperša, pogledajte. Znači od blata, od drveća, kako se već kaže. Ovdje imamo jednu potkovicu, pogledajte. Ne možemo ući pošto je zagrađeno ovamo. Ali eto, ovako ćemo malo prikazati da vidite vi. Možda i u vas od nekog na video ko bude gledao ima ovako nešto slično. Pogledajte. Ovo znate je prije bilo luksuz. Ovu kuću koju imaju štalu taj veći. Znači to je prije bio luksuz za Raju. Pogledajte. Veliki salam i pozdrav dragi moji gledatelji. Evo nakon malo kraće pauze došli smo da opet obiđemo starine i napuštane kuće. Ovo je u blizini nas o kojima sam vam već govorio na jednom videu, pa pogledajte da vam donesem jedan još lijep video, pa pogledajte u nastavku dalje. Svi koji možete da se pretplatite na moj kanal Bosanski običaj. Jako vam bio zahvalan na vašoj podršci. Jedan malo kraći video da vam donesem danas. Pozdrav za sve moje komentatore koji mi daju podršku, za lajkiće, komentare. Znači Raja, puno vam hvala na tome. Pa ćemo sad donesemo još malo. Ovdje smo prošli put bili. Znači ićemo još do manje ispod. Znači može dalje, ima još kuća. Prošli put smo do ovdje bili Raja, pogledajte, milina znači za odmah, za oči. Imamo ovdje usput, pogledajte Raja. Jagode, pogledajte. Šumske jagode, znači ipak smo njih malo pronašli. Makar na par mjesta. Evo pogledajte. Sad ćemo malo Raja dole spustiti se niže. Kao što možete pogledati. Znači ovdje nekad bio tur za ovce. Nekad davno. Pogledajte.
Raja, svi koji možete da se pretplate na moj kanal. Hvala vam unaprijed, znači pri tome mi dajte veliku podršku. A ovdje ima mora. Rodio je da valja. Znači ovdje neko sjedi. Znači Raja, pogledajte direci na samaki, kako ko kaže. Znači sve starinsko. Pogledajte. Uski putić, kao što možete da vidite. Znači po starinsko sve. Raja, ovdje imamo znači štala. Šeperša, pogledajte. Znači od blata, od drveća, kako se već kaže. Ovdje imamo jednu potkovicu, pogledajte. Ne možemo ući pošto je zagrađeno ovamo. Ali ovako ćemo vam malo prikazati da vidite i možda i vas od nekog na video ko bude gledao ima ovako nešto slično. Pogledajte. Ovo znate je prije bilo luksuz. Ovu kuću koju imaju štalu taj veći. Znači to je prije bio luksuz za Raju. Pogledajte. Znači Raja, nešto se suvok, možda neki, nešto, ne znam, nije. Znači, nadam se da će vam se svidjeti ovaj video, pogotovo sad, znači ova flašica, suvok neki, nešto jest, znači sigurno nije onako stavljeno. O nečemu se radi, znači, sigurno. Možda neki sok se pravi ili nešto. Hajde, vidjet ćemo, će li biti malo u komentarima. Raja stariji od mene, koja se razumije, da pogleda, da vidimo šta će se desiti, o čem se radi. Nadam se, ja sam sve kadrove lijepo upatio, one flašice snimio i tako. Znači Raja, hvala vam još jednom i vidimo se u drugom videu. Pozdrav i salam za sve od Muhameda i njegove produkcije. Znači bosanski običaji. Svi koji možete se pretplate na naš kanal besplatno je.
meni dajete veliku i ogromnu podršku. Da nastavim da snimam, da se borim, da vam donesem što bolje i bolje priče sa sela, s pijaca, s korida i tako. Pozdrav za sve.